kumulika bale gombana sepeji agatongana ki Lamu konyerege kuki obwo bakubwatekana n'obusagani bw'ekyombekeri babeho kya Al-Shabaab. Lamu no Boni Forest yere gusigera ndete nengale nengale linani line ligale linani ligale sana Boni ne ligale asagale sana ndogale ukwana Mario yalego lake ndocha igase peji morobeli nororo by the way ase peji agataona limo ndio buogo tema gochia comment school fees gochia saba iboli omugano yugo kwa yondo simono ikiagera yo kwana actually nindochega iga omunyakirogo bw'ekyombekeri kya abaiboli David Obuhasa Silas otabirenga nonya ba understand etia balimu abanene emechando bagwetera in terms of management y'iki school kere serikali yekoliya capitation basa comment school fees igera abo musigo manene sana ucha sabaiboli so nga abaiboli babere maminja n'engane iyo tayari maega yeli chikogweti kwa NTSA chikokora inspection ya sigali cy'abanyene ande ndekiaratere ni work rote bagase peji gatano na katatunga NTSA's shelves private vehicle inspection rollout mo director monene w'ekyombeki kya National Transport Safety Authority national kondiwa igatebetenga ekerabuli tigunga bono no ene vitaseni vya inspection ni muwate visa ino mate Kenya biro go 6 bitano biro ende to park kigali 200 biri tuko taitu ani mambo yani ukapata lembo songa bosonga waro kwerene buya bosonga ebitaseni mbirenga bire vya inspection igabata yabenji mu kipaki kisi primary bwesi stadium waraire igata betenge boni ngende kirali yirwe bachikolero beli mpaka next year igonga umaite egendo nachire konyoro muchando tubwate Kenya mokena inde no kweroberia tutaracha kigendo umaite ino muchando linge na CBE umaite ningia lakini muchando linga kikonye nturu eroberi buya toikere kerengo okote arigania uwekorerania wawekorerania manyago yako moroberio Nawe biringo ulinga muntu kioraga chake nyomba kwa gachatigerenja ayo maeta maliko roboti ulikuwa likuwa na ruweke umbekia NTSA na orora sipechi ya katati gazeti ya Taifa Leo lakini kwa leko nganjirangira na sipechi ya kabere nkuduirera niyo irana serikali yabarusiria bakenya mienzi ya South Africa bali babairera magima bakubwatekana nabamenye bali batali abense ya South Africa bagendete kwa seli kukurwa bwana yuko anyungura actually igora sipechi ikomi kiye kimo kendete mi South Africa South African kiye ke bwana azwa na kote minje tigo support South Africa mate I told you World Cup yes I don't abakenya aba betukire bitoka kurumata tata bono what is that South Africa is one of the African countries xenophobia bana na ule ubaguzi wa rangi monto Africa yani South Africa ngabona iranda zeino ora agi munyare kugwako ni aoni munyare kwema you cannot ai bana epeje komine bwato mugarunga na kieke ombeke abacholi ne chimbebe ya IEBC bono igake bwato muroberio bwogo chia go deal na guns itukolie chikura bagotebanga onye toli official okoli obacholi to wancherwo tenena nonyenko bange for egetuki wakachikura a radius of 400 meters igon chira toli ku asesa bali ujikwegene system traso system chiwoni ibi ba igo matekero tuko chaka ku clear igo bono ko chiabuo takoni oraturaniri chiwoni you know let me tell you my brother chiguni jiga ichikorwa ntuarenge observe chikura cha last time I think kwarenge gose nyari bali bono ko I'm sure ngo atareta polling station chinge yes ekero renjera go GS polling station ingi kwa konyora nchira makulima abantu bekolera neti bikundi bagane ti umuntu abakwanire njirende basoyeme bakekura you know ngacha kwebuli ngatebanga by the way
umuntu naro kwira chikura on that material day ndio wakachikura umaeta bantu bako na calculation yechikura ire ngachire kieke that abagaka mugano yo gora se page ya Kalengeye mugano yo gora se page ya 10 abagaka barabigwa bateba abatureti mugano ino ore ikwalia se page ya 10 nora iga se page ya gatatuga ye gazeti ya Taifa Leo bona abagaka bungu chaka bare konyora kantu lera chiri busato kantu gake gabakorokerio mugongo ate makubuli birengere bibere bitatu ga iga mapema ayo muru birengere bya yote banga batureti nko kubariri yaki ona na batana kwa kuchibesichi yakiki kero bago chikobeke samas ekiagero nyabantu mbale nkora nje bale fair bono abatureti bago tegerera igintu my friend kiata iyo moko ba abatureti my atendie kenyoro meeting ere kenyoro my friend oso muntu kugambi wale kenyora bagaka baikaranse abatureti no bale na you understanding omade abagaka bali na batureti nabo bago saise gento abanyoreri chief yes ba chief mbago nyana okora kasi matoli batai I'm telling you naenda bagaka bali ba chief mbare executive wake naenda ba assistant chief mbali bajakire ko bari reluctant mbaka bono mbali ko boko kwagero mu assistant chief ko tenga turumo tureti ono monene mudiri ko nyali metie simi kwagera na magoro ko chikomutura boye lakini ukweli usemwe bagaka balingo kora bale no they deserve even higher than this na ijero wate tenga at least bali kora baikino 5 bajakire somewhere then mpamanye te senior kigera bato tureti bato ka senior mbagwa German yabatulete egete kibawe te flatly baga bali bero berezana nje nimbasike tabatulete bahakuruka na senior bakogera ne bitangura get experience ingero lakini nina chakire kubanja matukayi kera bachakire go incorporate abasaye na konya kubegeri abasaye squeeze mbaro bara batulete na nende bune champion ya magana agenda kongole sana ase binyori bibwata basubati abatulete no ena ba assistant chief aba chief gando che bintu bitangasira nebinge sana mugano ibo cyane ko sense South Africa bano mugano nakimerero yo kiriyo rugura CPG 15 na 3 nabo igo nindoche timatiko so kunganjira so gatigati rero binga Wednesday ndio newspaper ya rero ngutwalira makala epula utiri kurukunga DN2 ndio binga Wednesday bakumulekera magana parenting asebago tebanga one pregnancy one doctor obuyabu omusubati ekere bwatera niri gutwara umunyagitari yoyo mubako genda neresa bali iyi yonsi pakache kuyibora. You agree with that? Ndake kubuya omuntu ona woko check every time aboyo momba kuyibore. Mbuye kera amanyanga ngayatigerete atigekera atakayo kiora chokole but nchama nakubaliana nalo kabisa ekebasa kwa mutwara umuntu ku understand it from the word go. That is what the doctor is advising here. Kiamba basa gutwara experience kire kyaeke yao. Yeah, bono that is why karoko enda so muyagitari wocha na au kubolinga kwana ko weni one day nga i records chire. Iyo muyagitari naro rako goko none lino okumisana. Na ndi nali ni faiti kukushughulikira boronge buno bwena tako. Kiya kwa rumubeka no bweli ino. Aye. Kai. Of all things in a human body elino. Ne lina to experience ina genda esenye gitali yemo. Nkarorenchira emirimo yako korabanya gitali mbali bwate calling bwana. Banya gitali abaya. Na amini usiamini kero muntu nabwate asoko nyora rumia. Yeah. Igombu yako manya so rumia. So about the benefits of choosing one doctor for the whole journey. Kuna uzuri wake. Kiagera ko nyoro muntu na ku understand it no. Onye pressure ya lengege ku enchira abero kunye manage gocha na bako nyara ku understand bwango ngo no mwagire simi kora gento gete because you already understand. No, I agree with you. I agree with you. That is why no president yako nyali boto munye gitali como manage ne bintu binde binebi.
Professor Sam Ongeri narabeto mwenye Itali we President Moi. The professor of medicine. So which is a professor Ongeri. Tena kina Moi goja kwa se president ndio kile rais. Mungwana na musubati nara utaito bokonyi. Musubati nara utaito bokonyi. Ase gazeti ya. Bora bukwana to wigwire busio. Igagotebanga I'm 25 years old dating a 33 years old man. He's very serious about marriage. And he seriously wants a child from me. Yet he has not visited my parents for formal introductions. What should I do? Musacho yo wate miaka 33. Abwato munyaruko yo wate miaka 25. Nale serious kabisa ko no musubati yokwera. Nale serious kabisa. Go ene kirika nale serious igata gituko cha Kenya mono musubati yo. Lakini igagotebanga igata gitarara mwana litangani. Ono mungwano uyo taketo musubati ara mwana litangani. Taragera no nyenso bo musubati yamanyekano for formal introduction. Nakyao kara. Uyo musubati okuboli. Yebo. Mungwano ni mwenero taito mwana. Yes. Ndari muki kitabu kero kyari cyose gara ko mwana. Musubati yo itabirenga mu mungwano yale serious. Obo konya ko otebirenga yale serious. Oro serious kiyo tete ko mayaso mondaguru. Na kinkumetia. Wali mondone ambe urali. Wono mo advice wono. Mungwano yaende soba manyo sobo. Aya dari kwenda wachane na yeye. Watu enda soba kwanza. Watu ni wengi duniani. Keita. My friend yeye ndiwa kwa lakio mweli nika ituse kwa kora kile mine moflet. Watu ni wengi duniani. Watu ni wengi. Oh, you think so? Watu ni wengi. Lakini mtu si watu ni wengi lakini kupata mtu ndio shida. Anyway, I think again to kera orokyo mondo the seriousness is the introduction part of it equally. You're right. Yeah, so ndogoja kumanyanga kyori serious yanga nanyo tuma kumanya so monda ko nga you satisfied nga as to mera nanga ikombi yatole. No. Hakuna seriousness hapo. Muhimu sana. Huyu jamaa inaweza kuwa kwamba yeye amevalia ngozi ya kondoo. Yeye mwenyewe ni chui kabisa. Usingi yako ni sitiri ngara monyolero mwana. Atake ko micromanage bona. Don't you think so? Usamubegereri choki gete. Atanari yuko kumie amanya ko somora magunjara ebono. We. Bayo kumie batagera dibageze. Bwana iwa kurubaringo. Baringo bona Marioko tayo kinyagitari cyagaje twe gisiekire bagwe abanyagitari mbago toka bona abantu yani begeneta Marioko ali gutari gwa sikiciro nemete yoro sana uko kanyange jiro njumeka lidi yangenda jikoliri yoko getembati siko somwana nachikubwana kazi ipo. Kuna makala hapa, acha nisome tu kwa kizungu vile iko ndio vinye basili asike kusi. The dilemma dads face when taking young daughters to public toilets. In the short tigante vega. Gente que majigo jara nege ndo nalengererie shinsa 12. Now I was thinking uno mwana mwenye rokomoke miaka 3-4 hivi ekera chakire kumanya nkikibwana rete gokoru ya anaweza enda lu peke yake achakire kungainia. You see ngoja kolengera nari ngegende gina ndikomenya kolete point hiyo iko hapo kwa gazeti ya ventingu sana Matintebega kaindiria basacha tia utikumaega ase ukoreisi umwana mwane kengwerere kweli manya guchenji umwana napi say diaper. It will come to a point maybe either your wife or your house manager tali yange ozinyuna kiokora yet no mwana. Ni vizuri kukua aware about 1-2 things igoro yo mwana no nyeba sacha mbanje timona bane bingwerere utakuwa ndo civil yo kechi akaboro liolibu yake kuba ko yari wala roja golia pale ko jiboino rako tumi ko chiafa igoro no sé si bueno ya cuenta tata itiko ba monete ga ke nuget mwe bono sera raki akiye kuburugwa akidi
Ozaumira ni chiake vesedi. Asia kukuzana. Asia nkongu. Wategeli waito wa online. Asante sana Virginia Lumumba kuruchisemo chirichia utawala Nairobi. Asante Utumishi Academy. Neji kwigurura rekero mwalimu wa mwana w'eskuru iyo atume twirusa yo kubetererwa. Iri bagalia yekwiro no mwalimu mwao. Nyiro skuru ye no umuriro bwadete na gusamba abana nge 15 nomo. Asikurwa somuriro. Tindo na lolote ama twende kwa dondo? Twende kwa dondo. Okay. Kura tebanga tudondoke. Mugano itu atebe kuru South Africa no ole buna bagendera tene korobekana kwabo. Aja twende kwa dondo. Dondo fupi tunaingia Makima Embu. Makima Embu. Skuruma etabana baragenda half term. Otimoko kwenge kwe gati etamwe. Wiki bairanete I think. Wana bairanete. Wana ko bare mutimoko yomoke ogati etam. Abana kuna kogosori bare amo bakona gutara. Ko bakona gutara baumero umuntu karairo mutaro ime. Abana bali miaka ngana ngakio se. Abana bago grade 5 6 hapo na abana bamanyete baburuka ine baka junior secondary. Okay. Bana gutara nchire iyo baumero umuntu ro mutaro ime. Okuna kubugenjera getenga tari kukwana gento gwekada. Okuna kwagaki. Ena yole speech ya watu tana kali za sauti nyingi sana. Kiagera akona kubuga bugo mayete akuna kuruma motaro. Akona kuruma ataka kukwane mayete tari kukwana gento kuigwa. Bandu kia Iya nata. Ayo bodo galense aye gao. Orobeo jarwali to no what happened so bali. Owe jora bodo. Boro go boro lito. We need a drunkard to come and share his experience. Mami ororaje kwa video. Bono omuntu yara gukwana kumbe no mwalimu. No mwalimu ore abanafunzi bakulikiribya bakochakota bane nani usi ni Mr. So and so si ni mwalimu ni mwalimu huyu baona bakuminyoka ngagi bakojanga tikatoma ni mwalimu kai huyu ni mwalimu wetu wa Kiswahili kai abaigwete kabana bakwanire atema kwekorera ni gusina hatu alenguro wa Kenya chikete abana begento bakorete bagasukange bono mbabuga ati experience buya bakuburi teacher hapa ni wapi? Teacher umechoka. Nini nilikufanyikia maybe hawaelewi. Hawajui teacher ni nini imekuweka hapa ndani. Teacher ni gari likugonga. Ama ni mtu wa pikipiki amekugonga katoroka. Taliko kuwa na buya. Oyo mbogocha. I wish na kumanye chanzo kio ukurumoko iki. Oyo bo. Ndaito kumanya buna bana ikia gukorombo taro. Oyo mugocha umwana nga monene. Akera ikiro kurigireria. Umwana waje kuimukio motugoro. Oyengecho ira nansi. Huyu ni teacher huyu amelewa. Teacher amekunywa pombe leo mingi kupita kiasi tumsaidie. Oyo mogo tebanga ntoko makonya ga kimurocha kitokora. Bakosoma mutaro ime. Abana bakubwatera na kabisa bakarusha mwalimu mutaro ime. Lakini bono oyo mararu bwate simu yangina. Yangina smartphone. Tato okorekodi video ere una bagenderete gukora. Kai bakakonyo mwalimu bakamubika igorana nde invite bakamokoba.
baka muikia ngena boy una bako na komokobe mbiongo na kumwagire kuna kugiiniare gwake so kitamba gwika gita kiaye na bako nyara gwitarira agasoa muaye agatimuka litukuli kubwatia na yako cha kotebi gumuga nonga umayeta banafunzi ko bakurusetia asigete na bakorete ta ogokana okubolinga kie banafunzi barabyaba undi narulengo kumbe nanda bako motebia uliole kode di video no ara nganga teacher sasa unajua hatukudanganyi angalia vile ulikuwa kai umwalimu kateba gakora nje delete gentekyo kirusi bakariza ikobe kwenye wasangire no kwenye wasangire yagira kebinyi gasoma haki kwenye wasangire nonde haya delete koranje genda ngaki genda baka trash aliyo cheki usenge cheki usenge okay cheki usenge yange tena ndo rusio pi umwalimu muri baka sai igasinyire ngaki yago chigofesi abana besukuru igasogete tariko nyara gutara sonde kyagire injiri yarandiwe tiyo sokubumulia bamubwatire sana tigabumulia bamubwatire sana mwalimu monyene wasomi chi profession injiri chinkongo sana chitagete buye manyaye ningo onye kubiteri brigadier nga igente ke igota geto diri na kyonya kiabetereri ligiembino kire no nyomba buo keronkura kwandira baiboli mostly ucha nanda lisirita parent ngo chance ka kirendo utakwate makonyeli ekurendegete so keroto ka parent tiangwanere ayande nje mbaya lesenga kiem kutambe ngote bang example to meaning as a parent uno muiboli no bomo wekano uchia so mwano etakeire omwana onatu aruko ganinga nataka kobe ngakiye mo in life will your son one time say inta kwa buno mse tata kwa buna tata tata kwa buna mama your daughter say so. How an example are you to your children? No ndu asabo boiboli no nyende chi profession chinde kwate baga inchitagete so braya tie nene egerogo chikore geroko lemirima si profession yecho. Otherwise nabora abeto deliver pi ekerora nyore kare buno bono mwalimu yo nakiago chikotenesa abana maybe ora nyore nsi ali akare ko basominga being drunk is one of the wickednesses. Ndio na gwate basi ali yo coronel ka bakonya te bagachiko mokonya ajo what do you do paswa ina ya je tena ko rajo ro seri kicho kwa yo lilo dili bwe una ikoro miere modo ka kaza lilo dili yago ta bonyoke zeku yeah so mwalimu oyo dacha atu aro mujando monene naende besides aseko example kujia sabana ndio e clip weke kia recorded tiwonye kebinyi gasoe ido mutandao angangitie zie wote mwalimu Teacher Service Commission yaba ali bakuriye meremege sakunga mneke. Do you know kentra chego discover sobo gimobo we joke most with things abantu sika bagendete kwengata na gosaba babinyole na bitokorera majeso asemere mokoko genda unango kwane ngende kigongo gendera niole asante ai chiesa ne chibeso bwate muko lakini to chiesa ne mere masi chikorwa. Thank you. You finished it. Nyole gazeti ya Taifa Leo wimanye yemo na yanda manga sinchira yo wekerano. Yeah, the Daily Nation ne bwata mange emambia yabona. Ayegenda tigato ngali gani kijana kia nega igekoro ko Henry Gongera tuligerelie FIFA World Cup na ende Gongera taitegira gochaga igacha kena machibu na namotebe tingora ngora antebi ngaki iki timu cyonse bura namo bangerete antebi ngora tagete nchaka zo kworokia tutaragenda gabo tiga ndoro se chigori kiba cyonse nchiro
nero mbeke yuko chaka beka okay kechake sawa sawa mbiyole bana mbiyande kabisa abantu mbiye bara sekwarwa kabisa mbaro barobia okay kwani abantu mbabe biye bataijo abia to kometa buke ka so broti tu atino jirani tukire de kwa kesho wangu tutaragenda se World Cup taka nikuonyeshe kitu hapa igereria asumo gaka ikaransi tene kirugo kia nyamagora atatu asa kororoika umusaye nagerekani gisturi ali ne bagomutegoro mutambe narore good morning Bwakiri baba tanta idani akurigi biashara wewe unahitaji coke baridi bro unahitaji aba ninganeti abugo tenenero mutinyi tujagetiga nani toja kani bisiondo na wadenga gi coke baridi nyengo kubanga rero ngosoli kire mogoroba rero Senegal na yere mapema ke England na DR Congo ngoko kolera ndi chemekebe isatu chemekebe isatu baridi kabisa ngayoje kolera nongo yororera utakuwa hapa okay ngomoko banere ango F omongere yemo sawa mongere yemo baridi kabisa hapo sawa nataka mkitangaza mpira msibabaike unapiga radio atirete sana game ikiwa ni moto coke lazima ikue baridi ndio maana nimeamua lazima kila mtu apate coke baridi leo hapo fresh inakuwa sawa sawa karibu sana asante sana tarehe ni moja bwana happy new month too na sai no mio tore ndrumo tinyumo gumende to sabango jigo bibisyo bono to chinguru tabe to gendera kwimo kwagambire buya sana dyangwa kire chingobi obengaki ebisyo obo mutinyi bwebisyo yes kabisa amina atabirebe kabisa ana asensema ya World Cup ndio mipira nigegenderete kubwata nsimu rubondari kerekeri cyamangana togotebaniye kero kurigereria ritkorigoro tuchakere ne timu yensi ya France ndio Kylian Mbappe na akoritibia na gutubidina reko sona reko kurigereri kabisa akafunga magoli yake mawili safi bona iga ni gabaliga na gutebeti akuru kwa Kylian Mbappe atafanya kweli alifanya kweli amepiga magoli mawili bona igabare ngani tina Lionel Messi chigori ndio na all time top scorer amambere ne World Cup ni gabwati chigori 19 na isato chinga Lionel Messi abwati chigori 19 I think Kylian Mbappe bino korro kwa ne na tebetega igana chikobye kere kodige tengo ngusana andaka abantu bakurumaga giga barachikonyore gasiane ne kuyibura onye gukuimachi ni Lionel Messi chinga kichi chonse abire gakose World Cup sine chintunde isanemo ndio amefunga chigoli ngechi gatugo kwa under 19 bonega Kylian Mbappe is young na bado nabwati World Cup wangibire usisa twago chikogosere busia ndio itakuaje ise kobanga gakogandira nimbere gata wige chigono nyine meronke atavunja rekodi sana atavunja rekodi na ateka rekodi ngine ra chikoba andaki kobunu enkong kweli kabisa wate banga tonyore ko esode ngendu ya coke baridi hata reaction nabo ategon ngaiti tankieke jana ziko na heartbreak hapana ichana na ni celebration kire goli kwa celebration kubwa bwana video nimetenga nako tabetimu bisingoliya nako tabetimu onto bono nali getibwe camera kiera tinkonyare ko capture that moment uyenche bweka ni ale bono gingo feel it uya kabisa ndau kubwata na tabetimu ndase gendeke nga feel it all challenge amdatia yega siaona ko bekeira ndio kamata coke baridi yako alafu wewe ni kunipima tu bauli kiingia hivi Kylian Mbappe badanyose tigoli wakasherekea goli aka video mzuri tu wanaomba video isatu shingaini sana u abroad kabisa iko niwe ligeti je tayari niko ndani watu ingie ndani mimi nilienda kwa Coca-Cola ngabeka ka dash kaliaga kega football.com kabisa niko ndani ya form ikandetera ngaicholi mapema kirege ndungabeka njino ku upload video cyo kabona chikunya kumnyoka views iga achiri busa to gachiri we meronge bere njiri kombora zeiki transmit yakase sebeli TikTok renje ngo views cyane ne likes cyane comment ndio kirege ntokenya ariko babuya kigma yegero kwa idira se video yani kwa like bwana wikara ike ikyagara toto tonya refuse at the same time na onyo kutumia chi hashtag hashtag inanya ko batimbeka hashtag FIFA World Cup hashtag Coca-Cola nanya ko batimbeka na ndio ko bato
nga webe gutagi Coca-Cola igombosa kwa ile yuko bona benga tobege tigentio ekyagara mba akorra bono nga kibararo na kibara amanye lazima uwatagi bwana lazima uwatagi kabisa na ndibona injengo gusabire video yagegenda viral ekyagara ke kwanda viral na bakonyora 3000 paka 20000 plus ndibona nsabire mbase top 2 creators bali bagutwara most views nyore bwana TV at least yani gender TV mbo kabisa Hisense ili ya 43 inch bwana kigento nyomba kabisa I say wale ko yale kona okay bwana yale kona ya kabisa bwana uguincho weka pata iko sawa sawa akitoka tabanga one more cock for the game moto cock nayo ni baridi kabisa kweli kabisa bwana mbali na ensi ya Bufaransa kwenye korensi ya Sweden chigolisa to nigo ensi igaiga tugo kwenda ya Mexico mambia lero bwana bakaranga ensi ya Ecuador naro mogosori ya Piero Hincapié gabwa tokirwe red card kabisa nyuma yeri bari kugenda kurigereria alia VR tatalibere ndiyo mano ukira my friend ejo medarate ni Ecuador nakina koro kerige wala ai quality riwe mano ejo medaraje tumu cheta ruti eyo njanganda mwenu na linate nakina takere gukora kinko nyuri naki kwaro chibura nako bangete tingana no kana tega ki ngaya ilikuwa hivi na hivi bwana already igorongo rwete prediction ngaini sana ilikuwa moto ile kapi akabwato kirwe mbaliri amangana akaba makongo sana kweli kabisa Ecuador wakamana kulingiswa bagakwa mbili mtungi na kitoko teberanga every game gakikora nche bange mapema korani kabisa kok yao baridi kabisa nyimo kipembeni alafu mambo yalikuwa sawa sawa nile mangana ko baburonje kabisa ekyagara gege ekere gemwere entindi kabisa gege esode nkendu keroro ero nigo ego turumbuke nabo ego keya mabere ndi nyoranga keramo kwanda kuligera umupiro yega sangara basani celebration chiri emotion chiri gege kabisa you start moment gege ko turn into rewards grabane company ya Coca-Cola bali ntire challenge manyikana tubuna feel it all challenge kweli mwacho matigele mambi ijambona ga igao sichinga kichi Johnson mupira ga ndrete ego kuligira mupira ko kuigunga bono heartbreak ya wakre mupira pana pala ko koranga egege emotion sinjiro rona buko so kinonyina maliga go chingira kuligoli ya nyule timu ile usigete ya sukira bosena kadarika bono take video clip NK ga short video clip pale but before ende otraika asense mo yuko ya upload we call it ase amanyika ntebuna Coca-Cola okubeka coca-cola-football.com/Kenya ichore form ere gabo kabisa ngo subwango sana karwo ichore form ya goga rubeke namba ya email pale ake screenshot profile picture yago ose profile yago gale sema TikTok at the same time and sema linde tukukwandira igaiga ni Instagram lindo nyari kubago kwilikia onye video yago gakogenda file within a week pale ngonyorore igaiga okwebwera go chakara chiribusa tuwika chiribu M20 ase challenge jige manyika tumna feel it all challenge ekero kuja upload tobaisa kuweba go tag a company igaiga ya Coca-Cola Kenya at the same time kutumia chi hashtag feel it all hashtag FIFA World Cup hashtag Coca-Cola kweli kabisa amagana ali akoburoje kabisa mwacho matirali kero mupiro go urumwe rubondali yora nake estona na renkedu ya Coke na nigo ego turumbuki igaiga maberera kabisa you refresh una feel poa sana kabisa one more Coke for the game a game moto Coke baridi ndio manake sasa timaitinga chikosori kunchire chieje litkolera chikosori cha World Cup njiraro chinga kitogo cha kanise ya Belgium seto cha kana DR Congo ndio DR Congo wanacheza saa moja pale I think ni saa moja takuwa hapa korentengo yo gati ya England na DR Congo tumetinga utakuwa wapi mimi kama kawaida niko tetrela yo manyete DR Congo naipenda ni ya Jacob batili ukweli leo niko England uko pale England so leo kutakuwa na mechi kali saa moja na saa 5 pia England na DR Congo bila shaka hapa England watasababisha watafanya mambo na vile vile Belgium ingawa watajifuruta sana na babara waseko yengera Senegal na kesho asubuhi USA na Bosnia and Herzegovina ukago serikali
hapo naona USA wamejaribu sana na ndio bahakira kwa Solia Nkongu. So leo mimi niko England, niko Belgium na vile vile niko USA. Raseto asinabona acha sole mara kabere lakini yabo sesene gondo no torata bautisha ke osorongo chama ya tanti gale Senegal tanti gale Senegal no toko bwati umuntu aliya so moyo ole kabo kabisa amabere tali kuchikotira rende nande koki baridi sipo igonya ole koki baridi kama yete Coca-Cola wanajua egerege bune yako kosoli what they know ikaratire to keraso mai that is why usiende ku watch ball kama hauna coke yako baridi. Yes wiko tu ara soden gendu ya coke ndio manake ekyaga nere go turumbu kyamabere ende bono nga ne batige timi yao ya sokire reaction iri yao one gana beko gokonya by the way korosi enibo kurwase company ya Coca-Cola bamwire go turn football moments so FIFA World Cup moments into rewards yani ko bebi yegwaga kabisa asokweli kyo mtandao uri omunyakalitabu na Coca-Cola football.com ndio stroke Kenya kwa koringa nchenga bure yuga bwa erike bono kuba igaiga bunugo participate as a challenge munyakalitabu na feel it all challenge yani you feel World Cup feel it imagine you turn the moment zikwe pesa yani ngoko Coca-Cola Coca usibe soda yawe ya Coke ndio kuna kugwa Coke baridi ngaigo ni video rose tiga enyenge igobegete TikTok kuna konyole pesa ya utarget ya company ya Coca-Cola yes unapata pesa yako mzuri tu yari okoge chukukwa ukolera kwago ugojuka kwa bechibesa onyo ni TV ya Hisense rahisi sana tugo itaje mambo mingi pale nugo upload kuruga bwa yabono ganye fuse nende tuwe bagutaje company ya Coca-Cola ikiagara ekero kuba tag na libakoraga igabono itakuache pale sechire ndoje kabisa lafu gutumie che hashtag kawaida hashtag weka FIFA World Cup igaiga hashtag Coca-Cola hashtag all the fields ndio hiyo alafu inakuwa sawa sawa kabisa kirege ntuge ko babya kigamo mwacho batigiri pino ndwensi gogo chakene kigaigaye no yakorani tigo sinu yaliganite bwikerunu togote bagaiga one more cock for the game moto Coke baridi bono ntara kiringa kabisa bono ese igaiga ya Brazil mega yuko nyorububui nigo barachukumirana n'ensi ya Norway gornero yabweta actually nilikwambia Norway itashinda inakuaje lakini narujenga Norway mbali wita Cote d'Ivoire lakini walishinda tata na bono umupira utara yarogwa cha gonginia mabirira tulikuwa ngana mrembe nilikuwa nga kichana grawa de ukwinyulia lakini nje kukwera ninga game ni 90 ukuna kuya umoyo onde na koki ane baridi na mumunya tu pole pole na bwa no snack bakega half time kaegwa gantogete kakega ngona kolia koki ngaitorolera bas kaira na kororea go sorry ngora so far Norway Brazil round of 16 Jumapili na kioro chega because Brazil watakuwa wanacheza na Norway Brazil round of 16 wale ndio shamba boys Brazil wale wataipiga vibaya sana Norway wataipiga vibaya sana abona bonda acheze rutia wataipiga vibaya sana kwa sababu unajua ukiangalia kiroko ile timu ya Brazil watu experience kie ntambe na ni mabingwa mara ngapi mara 5 na nabo babugolitike kombe ke mara yes so uwezi underrate watakuja kama wanapima lile kombe so watamuadhibu vibaya sana mwana Norway alafu round of 16 ndio so far confirmed France mega yoko nyorubu wididi ya Sweden bago Sweden ya Paraguay do you thinking a Paraguay ne chiko yake surprise bana yaka Ujerumani France dhidi ya Paraguay turochi surprise anywhere mimi naiona France finali France naiona finali I think Paraguay na vera surprise kwa roya mimi kichema ni sasa haiwezi and then to the France for the teams bogoli ya soda yao ya Coke baridi kaa vizuri check your game pole pole utaona na ndabona emotions nje nataka ko so Paraguay noonde jenoonde Paraguay mwino waro kinalire na bongoro sibese gwitira gabu onye koro chukurira kora gokoro siebese aitakineza pesa onye koro chuko chingire kwa gase ku World Cup na ugogo kwa bese kama mimi sasa France nayo Brazil tuko pamoja pesa itatengeneza nako tatinjo mondo bwe video ere mbwa tayari aribona 130 method ngianga roche ayoko mwa
Yes. Diego le kunyu turu na matainga bono nga akore audio bonge kwamenya go choose akaja kali catch unaona gol ni naliwo cha kwenyera nga hobe hii timu ni yangu imefungwa wacha kanande kwira naliyo kwira nanga wana yenko kibarido kuna gosiba manjete mupiro oyo tubwende turikukwata yatinga bono nga okonyora go switch mode yani igo automatic ndio hiyo sasa okonyora celebration iri go automatic ndio hiyo yani error ile bono kero ko yo wata ba snacks wacha na nyama choma sometimes nyama choma bwana na snacks pale kwa kubaridi kero ro abwa sebesa wano maitebune yane enche na onjogete chiemekebe na gotebia ne bendera ya France chikala jine chinkoligereria ginko ko yesiba igana France iko na gosoria bas mimi niko sawa nchinga ndo yo kugusabera gaiga kubategeri ngwenga y'umugusi otategerete ayego koranga emotion sege ganchuroro ikiagara nchuroro arasumo pire kene heartbreak sinjuroro igaiga naboko nyaru umuntu bwate bako gosembelia subaite tu iyo yote ko bwate soda engedu ya koki kugusibikia garna ero turubu kemaberera bya bono ene kwa upload ile video ngororo asesemeli mtandao o TikTok lakini before traika so upload MC Dudu so muntu kwikali kiasi website ile na Coca-Cola football.com/Kenya inakuwa safi kwa koringa nchenga bune yu utumeche #feel it all the fields #Coca-Cola #Naboy World Cup onye rate bya Hisense 43 inches na bego 3000 paka 20000 ACK one more cock for the game moto cock baridi tianga link utarudi hapa saa 6 dakika 45 kaka kwa mpigo asante akoro kwa Henry Gongera ninganyetega igomo MC wodi yeri gomo muskenya mbega gisesa kara ikaiga studio ntabata gukora chinkwane ya maseyemo ase imambia bono lakini egera tugukore gincinga bune iyo lazima nipige furimbi ya kumaliza Game imejipa. Jazi sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter attack za Hakimi ni moto. But wait, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aeroshots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 0721287828. Kisi FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kisi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is